tugatera tumeze nk'amadubu afande we ibyo byarabaye icyabaye n'ukutaruhari. Umugoroba mwiza abandi gitondo ciza abakunzi bacu ba Tuzarutsinda TV twongeye kwegeza amakuru yacu uyu munsi. Twega turi ku mugoroba wo ku itariki 18 z'ukwezi kwa 8 mwaka 2025. Urira mwanya za twegeza amakuru tuba twabateguriye cyo twagusaba no gukora subscribe butare kora kugira ngo tukazukikana amakuru twenda twageza umunsi ku wundi. Ingozi genza amakuru tuza kurambura umugaba mukuru ingabo za Uganda yongeye gutangaza uruhande acikiye mu mpande zombi zihanganye ihuro rya Alliance Fleuve Congo FC23 n'uruhande rwa leta ya Kinshasa. Andi makuru tuza kubabwira ihuro rya Alliance Fleuve Congo FC23 irashinje ubutegetsi bwa Kinshasa kurasa mu bice bitewe n'abaturage. Ari makuru tuza kurambura mu kanya. Umugaba mukuru ingabo za Uganda akaba n'umuhungu wa Perezida Yoweri Kaguta Museveni Muhoozi Kainerugaba yatangaje uruhande rwari rwashigikiye hagati y'impande zombi zihanganye mu ntambara. Uruhande rwa leta ya Kinshasa n'ihuro rya Alliance Fleuve Congo FC23 ni mu gihe minsi yashize yavuze yuko acishe ku rwa X cyangwa se Twitter yavuze yuko mu gihe intambara yoramuka kandi yadutse hagati y'izi mpande zombi kuko bigaragara buri wese ayibona yuko hari intambara ziri gututumba mu by'ukuri muri Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse no mu gihugu cyose hari kugaragara umuko utari mwiza w'intambara uri gututumba. Aravuga ati mu gihe intambara izaramuka kandi yubuye avuga yuko azinjira muri iyi migwano ariko ntiyadenonsa neza ngo avuge ngo buzenda azashigikira uruhande rwa ARC cyangwa se azashigikira uruhande rwa leta ya Kinshasa. Ariko kuko nababwiye nabaga yuko umugabo akomeza avuga yuko abari umuntu bagwanira uburenganzira bwabo nk'abakongomani. Njene nahise menya yuko nta rundi ruhande azashigikira yuko ari urwa ARC. Rero uyu munsi yavuze yuko cyangwa se sinuno munsi yashize nyuma y'ejo bundi nibwo yatangaje niyo makuru dushaka kubagezaho avuga yuko mu gihe iri huro rya Alliance Fleuve Congo FC23 rizaramuka ryigaruriye umujyi wa Uvira tumaze iminsi tutegereje mu zukuri uturambiye buri wese ukunda umunyamurenge inshuti z'abanyamurenge n'umunyamurenge wese arambiwe n'uyu mujyi kubera ko uyu mujyi ukuyemo byinshi ufunze byinshi. Ubu ngubu ibibazo dufite ruguru byo kuba imyunyu n'amavuta n'ibindi byangombwa bikenewe ni ukubera ko uyu mujyi ukirimo za takataka kurimo ubucafu bimira inzira bafunga inzira ku banyamurenge kugira ngo ntibabone ibikoresho bikwiriye byabatunga. Rero uyu mugabo yavuze yuko mu gihe iri huriro rizaramuka ryigaruye umujyi wa Uvira dutegereje nawe azahita yagura imbago yigaruye umujyi wa Kisangani yorohereze iri huriro rya Alliance Fleuve Congo FC23 kuko yavuze yuko ari barumuna biwe bagwanira uburenganzira bwabo nk'abakongomani. Rero dukomeje kumushimira mu z'ukuri umugabo yagaragaza uruhare sijyambe sinjyakabira bivuze avuga yuko abari barumuna be bagwanira uburenganzira bwabo nk'abakongomani. Utabibona wese n'umwanzi w'ubwoko utabibona wese n'ushigikiye ubutegetsi bwa Kinshasa ariko umuntu wese ushigikiye amahoro abona yuko ubutegetsi bwa Kinshasa budakwiriye abona ko ubutegetsi bwa Kinshasa bwima abatutsi cyangwa se avuga ikinyarwanda uburenganzira bwako cyane n'abatutsi uburenganzira bwabo babita abanyarwanda kandi ari abakongomani kimwe n'abandi bose twisanze muri Kongo basokokuza bisanze muri Kongo imyaka n'imyaka tutovuga tutomenya imibare yayo turi muri gihugu cya Kongo ariko ugasitangazwa no kumbuga nkoranyambaga twenda tureba twebwe tuba tuzikurikirana usanga abakongomani umuntu wese mwiza umuntu wese babona ufite isura nziza umuntu wese uvuga ikinyarwanda ufite isura nziza ntibamuvuga yuko ari umukongomani ahubwo bavuga yuko ari umunyarwanda. Ariko abavuga ikinyarwanda byenda badafite iyo sura nziza nk'abahutu bahari muri Kongo ibo bavuga yuko ari abakongomani ugatangazwa n'iryo robanura ryahabaye kandi twese turi abakongomani b'abatutsi bavuga ikinyarwanda batuye muri Kongo. Ariko hari Kongo hariho n'u Rwanda kuko General Sultan Makenga yaravuze ati abanyarwanda n'abavandimwe bacu ariko hariho Kongo hariho n'u Rwanda kuko hano muri Kenya igihugu cya Kenya hari abasomali batuye b'abasomali b'abanyakenya bafite ubwenegihugu bwa Kenya batanamara iminsi muri Kenya ko n'abanyakenya hariho n'abasomali batuye mu gihugu cya Somali. Rero abasomali batuye muri Kenya nta banyakenya niko babita kandi ari abasomali bagaragara bataramara n'iminsi hano muri Kenya. Ako twebwe tumaze imyaka n'imyaka mu gihugu cya Kongo umuntu atobara basogokuza batobara sore ibo twebwe niko bita ko tutari abakongomani. Ibyo byose n'ingenga y'ibitekerezo binjiye mu makongomani ariko dukomeje kugaragaza abandi abakomeje kugaragara abandi bagabo bakomeje kudushigikira berekana akarengane dukomeje guhura nako mu gihugu cya Kongo. Rero ayo ni makuru uwo mugabo yatangaje. Gusorezaho reka tubabwire ibyatangajwe n'ihuriro rya M23 rwanya ubutegetsi bwa leta ya Kinshasa. Ihuriro rya Alliance Fleuve Congo FC23 ryatangaje ko
ihuriro ry'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bagabye ibitero biremereye mu bice bituwe abaturage bakoresha intwaro ziremereye. Ibi byatangajwe n'umuvugizi wa M23 mu za politiki Lawrence Kanyuka abinyujije ku rubuga rwa X cyangwa se Twitter. Yavuze ko ibi bitero byagabwe ku itariki 17 z'ukwezi kwa munani mwaka 2025 mu bice bya Nzibira na Kanyora. Yagize ati ibi ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zagabye ibitero biremereye mu bice bituwe abaturage bakoresha intwaro ziremereye harimo n'indege za drone. Mu by'ukuri ni ibitangaje kandi si n'ijya mbere M23 yamagana ibikorwa bibi by'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bakomeje kugaragaza mu kurasa ahatuye abaturage ntibatore ngo aha n'ahatuye abaturage aha n'ahatuye. Ubundi ihuriro rya M23 riba rifite amakari, riba rifite amadefensi, ahubwo leta ya Kinshasa ku bugizi bwa nabi, ku bugome ntibarebe ngo barasa no ku ngabo za M23 mu maka yazo, ahubwo bakaja kurasa batuma za dore mu baturage. Mu by'ukuri si ijya mbere si n'irya kabiri iri huriro rya M23 ryamagana ubugome bwa leta ya Kinshasa bakomeje kugaragaza barasa mu baturage. Rero ni byatangajwe n'uwo mugabo avuga yuko bamagana ibikorwa bibi nk'ibi kurasa mu baturage bakoresheje intwaro ziremereye ndetse harimo n'indege za drone. Ariko mu by'ukuri ibi ngibi bigiye gushirwaho iherezo mu minsi mikeya. Ibi ngibi M23 ibivuga iba yereka amahanga yuko leta ya Kinshasa ikomeje kugaragaza ubushotoranyi yuko babaheze. Ubundi M23 niko gusabisha amahanga ivuga ati dore ko bararasa abaturage nimuduheze uruhusa turase dukureho ibibi dushireho ibyiza. M23 zigenda ikuraho ibibi gashiraho ibyiza. Abazarenda niba bateje umutekano muke abaturage barasabisha bakavuga ati M23 ngwino udukure mu maboko mabi. M23 ikaza mu busabe bw'abaturage, izigenda mu busabe bw'abaturage ndetse n'amahanga. Kubera ko ikibazo kimaze kumvikana mu mahanga M23 ikomeza imbere. Ubundi uvira ko bitarafatwa kugeza ubu ngubu ni ukubera ko bitarumvikana mu mahanga. Umunsi bizumvikana si ukubera ko M23 yabuze imbaraga zo gufata Uvira. Umunsi bizumvikana mu mahanga ndetse n'abaturage ikavuga yuko igiye kurenganura abaturage bari mu mujyi wa Uvira. N'uwo munsi umujyi wa Uvira uzahita uvamo. Rero impamvu M23 bitangaza ibi ngibi ni ukugira ngo yereke amahanga yuko hakomeje kugaragaza ibikorwa bibi bya leta ya Kinshasa ndetse yuko ushaka kohereza ingabo kugira ngo ije no muri ibyo bice ikuremo mu kaga abaturage bahari. Twibutse yuko intambara zirakomeje kugeza n'ubu ngubu. Hari ibice M23 yigaruriye isamba abwira muri umugoroba muri Walikale ndetse n'ahandi hatandukanye, kuko M23 ikomeje kwagura imbago ahatandukanye ndetse n'irahaja za Beni hose ikomeje kugenda irasa ndetse ikura mu mwanzi. Aya makuru twabateguriye nuko iri huriro rya M23 ikomeza kwamagana ibikorwa bibi bya leta ya Kinshasa, aho leta ya Kinshasa ikomeje kugaragaza ubugome. M23 ikigira imbere ikagura ibyo bikorwa ikabyigarurira, ikomeje kwagura ibikorwa, kwagura ibirindiro ndetse leta ya Kinshasa aho ikomeje kugenda ikora amakosa irasa abaturage ikomeje kubyamagana. Aya makuru twabateguriye uyu mugoroba ni Pacifique Kamarege bisanzwe mwari kumwe.